Boleh. Om Swastiastu. Mie seduk basam. Kadang jadi pantes seduk basam. Aduh, juga dilakon purna. Lo, lo, cula lakon gitu tuh. Ye, kurnan gue tekeli megay. Pasti liu ngapa pipis beliau. Main apa pipis? Jangan. Sing ada pipis men. Pi, ini malu saja kurnano. Ane muanen tuh kuli megai, cek nyeros, jos nakona pipis. Caro kenal pot mebrong ge, cek los bibeh na. Kalina kang enak kopi, medakon kenyala pusing kan beli megai awainan ilo sing ado. Pih kengkes beli. Iluling tuning nanti beli tekuli megay. Berjanjian dia timpal ke salon. Bah, sing ado kesalon lo. Gumi gerit jani lo. Awaya beli besu, besik po si mantu pangalo. Jani kene ge lo. Beli jak seduk aja basang no. Adena nasi jemaah beli. Ketimbang lo ngitungan tidong. Nak musim gumi kewah jani lo. Oke, tuh beli. Man, Jani beli seduk. Nah, jemaah Jani beli nasi ngoyong anu dini nah. Denan tekuli megay kalau nganjumin pipis. Lah undangnya makan nasi. A few moments later. Beli. Memang ada purna baik aja. Hah? Apa nih lo? Nah, tuh bu ajeng beli Kang Goang nak gumi gerit Jani.